Hello guys, menen ka Argentina ka lekay but ki Egypt. Ka Egypt ka tab ar goal, ka Argentina ka comeback ka tab lie goal, but final whistle ka job ka Argentina. Te balay pat kini ki complain na marba Ronaldo ulo asya knock out. Te takadaw kila asngo si thang na marba Messi ulo adap job ka way ka World Cup. Te ki tiang bon sa job sa Arteli ka World Cup. Te nakatakadaw kila si wat daw pot complain balik tu kira free balik tu FIFA balik tu Messi u IPSI kay player Portugal ban penrem ya ke Portugal na marba Ronaldo ang World Cup sinan may dream takada uru la pa penrem na te nakatakada kila pang duot ba larem te ngam tip syu hak por bakarem ka Portugal lay hadu kan no ki pak men siam da barem ka Egypt menen ki pang duot hadu kan ne ki pak men siam ki complain ki tho paragraph hapo Instagram ki complain te la dapi don kan jeng complain ta kali complain na sakut le complain siya po UN le complain siya kino ki authority surang ba sinong na siya kino siya usardar jong ka hima jong pisia bro khate ko ba ta complain siya sport minister komentator te we don't care. Vamos Argentina. I'm back.